ninga liphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami nabangani mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami moleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngutata lana. Utata uyakhala uthi CMTV ngiqhela unibona pha enkundleni zokuxhumana ko-social media nisiza abantu. Bengisacela ukuthi nikhawuleze nifike nalapho kimi because naso indaba enibhekane nayo ngicela ukuthi nizongincedisa. Umuntu omdala no ningadlula mama ningadlula. Niyaphila kodwa mama. Siyaphila nathi mama. Hey sisanceda ubaba lana umuntu omdala njani? Sikhona siyaphila baba. Ngiyaphila nami umuntu omdala. Baba ngiyaxolisa manje ukuthi ngikumise lana before siqhubeke ngohambo yabo. Bengifuna nje ukuthi siqale si-understand ngoba khona abantu abasibhekelele la ku-CMTV engathanda ukuthi singaveli sesivela ngale kumama ngoba ubukhala ngomama yabo. Singaveli sesivela nje bengazi ukuthi kwenzakalani namhlanje. Kwaye-ke kwamina ngisasenemibuzo enginayo yabona wena umuntu omdala. Ngiyacela nje ukuthi ngibuze sanibona siyaxolisa. Sime endleleni yabantu umuntu omdala bengicela nje ukuthi siyiphuthume. Ubaba bengicela ukuthi introduce ukuthi igama ubani kwaye-ke wasibhalele namhlanje la ku-CMTV. Igama ngithabiso ngokubhalele CMTV ukuthi kudala ngiyambile ngishiye umntwana khaya kunemkhukhu namfazi ayine 2 years ngathi ngophanda so ziyanihlola and it's 12 years so ngicela ukuthi it's been 12 yimi umuntu omdala uthi kumina wena uhambe ekhaya sokune 12 years sekune 12 years because ngishiye umntwana ayine 2 years manje lo mntana mshona wabo 14 years manje umshiyile umuntu omdala une 12 years manje yatsho ukuthi ngimshiye ayine 2 years uba wane khona lapho so angiyazi ukuthi ngizofika ngangena kanjani le kumfazi ngamtshela ukuthi ngizwaye ngibhalele thina abasi MTV ukuthi sincede ngikhulumele naye ukuthi so umuntu lapha ngizoya khona umuntu omdala mawusuka wena ekhaya ushiya umfazi nezingane yini bekwenzakalani yini ekususe ekhaya kahle umuntu omdala buti wami ngile ngathola umsebenzi waphela ngathola imali yakulengana nabo ma 350,000 yaba ukuthi ngithandana nayo omunye eMpumalanga ngoba kunomuntu obawuzwana naye eMpumalanga ngasuka nemali le ngaya kuye eMpumalanga and ngishiye kunemkhukhu le ngihlala khona. Wait umuntu omdala yima wo ngizama uku-understand kahle uthi baba wena bowuhlala nomfazi wakho lo omshiyile olokuhambile bowusebenza kwaphela umsebenzi waphunyelwa ngabo 350,000 manje imali yakulingana na yona 350,000 manje leyo mali leyo wangasupport umndeni wakho ngayo umfazi wakho ohlala naye endlini wamshiya nengane wahamba wayohlala nomunye umfazi eMpumalanga angiyazi ukuthi bengidlisiwe uba bandlisile uba kanjani lo mfazi loyo waseMpumalanga so mali iphelele unixoshile that's why ngithi ngicela isizo again ukuthi ngiyakhuluma nomama manje umuntu omdala ngiyaxolisa kodwa lento ebengeke ibe easy and kwamina ngiyacabanga njengomfana ukuthi ubaba wami omhlambe ehambile kuthiwa ungishiye ngimncinci ngisasenabo 2 years or something mase kazobuya manje sengingumuntu obhadlile obonayo emehlweni and engixelela umama wami ukuthi lo baba lona ngoba umbona namhlanje sekaze kanje ephethe ibhegi kuphela lo muntu waphuma ene 350,000 wahamba ohlala nomunye umuntu wesifazane ngiyacabanga umuntu omdala ukuthi leyo ndaba le umama la ukhona ukade nje uganuni wabo umuntu omdala because lesenzo wasenza isenze sibi and ngiyacela ngoba manje if impilo kuba ihamba kakuhle umuntu omdala kuba usibhalelanga la ku CMTV impilo ayisamba kahle nalapha bengihlala khona namfazi lo vele ngidloko na imali ugcine ancosha ayisekho mali okay so abantu bedle nginemkhukhu wami namfazi lo ngimshileko
nomntwana. That's why ngithi maybe umntwana makabayenza 12 years. So wahluleka nje wena umuntu omdala makuphuma imali ukuthi urenovate omhlambe wenze something ekhaya omhlambe ushiye naba u100,000 kuphela ukuthi ingane isale ziphila uthathe nje u250,000 wonke uyokudla naleso sifebe ndini lo mfazi ndini obese eMpumalanga osekakugxotha ngoba lo muntu lo ebengakuthandi bekakuthandela imali yakho, you understand? Hayi ngile ngakukhohlisa ubuhle bakhe, maybe angazi uba ebe anginikeze chief yakuthi ngihlale naye ngidle imali yami naye. And mubeka muhle from appearance wena umuntu omdala hayi inhliziyo, uyayibona? And sometimes umuntu engaba muhle ngaphandle ngoba umbhekile umuntu omdala kodwa inhliziyo yakhe uyifumana ukuthi ibolile, leyo inhliziyo yakhe inhliziyo engakwakha kwawena, uyangithola ukuthi uyithole songumuntu onomuzi oqinile. Njengamanje if bekakuthandile kwamampela kube ngaleyo 350,000 nifike na investor kwezinye izinto waba nani kumanje uyabona ukuthi wena shoshaya ngomhlaba and the only option osoyicabanga kusemva la emva oshiya ungalungisanga khona, uyabona umuntu omdala? Yeah, wabona khona lapha ngiyabona ukuthi iphutha lami angiyazi ukuthi mara ngiyacela ukuthi ningikhulumele naye mfathi namntwana ukuthi bangamkele ekhaya because akusana kokunye lapha ngizeka khona sengiphelele mubona nje. No umuntu omdala thina sijajani ngoba vele singabantu abancedisayo, uyabona, and singabantu abasebenza ngokunceda abantu, yiko nathi sokwenza konke okusemandleni ukuthi sikhulumele noma angithi usibhalele wathi sifike lana and sesifikile molweni umuntu omdala and sesifikile lana and sokwenza konke okusemandleni umuntu omdala. Ngicela singaphozisa amaseko ngoba uyabona nawe ukuthi seliya ngomsha wendoda, uyabo sokuba late umuntu omdala and ngiyacinga ukuthi kuzomela siphuthume nathi sisheshe sifaye. So bengicela ukuthi uthe siya ngakuphi umuntu omdala ngoba bengikumise lana ngoba ngifuna uku-understand aqala, uyabo? Azongena la sathana right. Singena kuwo la maphasage? Yeah. Eish baba ngiyacela mani ukuthi mawungenzeka ofuthixo usazokunikeza i-second chance in life yokuthi ekublesse ngokuthi ufumane umsebenzi umuntu omdala zizophuma futhi ezinye imali into efana nale. Ngiyacela umuntu omdala ukuthi ungaphinde nangeminenye ukuthi ulahlekele umfazi wakho mhlambe ujikele umfazi wakho, yabo, because manje uyabona nge-situation ngendlela osongayona wena umuntu omdala akusekho kuhle. Siya ngakuphi baba? Asingena la gidini angiyazi ukuthi kukhona ekhaya la kwami because ebe kunemkhukhu mara ngicabanga ukuthi kukhona la ebondeni. Yeah. Ushiye likhona leli bonde wena mawahamba? Hayi ibe lengekho le bonde. Belingekho? Khona ya. Hey manje ngoba sokunebonda kanje umuntu omdala. Aw qoqo. Hayibo. Oh sanibona umuntu omdala. Kindade ndade. Ninjani mama? Right ndade wena. Ngiright nami. Mama ngiyaxolisa manje ukuthi ubona Kuhle phela ndade. Ukwabona kayilena ndade. Eish ngiyaxolisa ngicela ndade. Ngikuphasikadla phela kanjani? Mama ngiyaxolisa yima sondela ngapha mfethu. Mama ngiyaxolisa manje ngicela ukuthi uzozushise umlilo uma lokubaleka yini. Wena sikadla phela kanjani wanthusa. Why ukuthusa mama? Why ukuthusa? Okay ngicela ukukhuluma nawe sanibona umuntu omdala. Sala siya ngwana naleli motsepe. Okay ngiyaxolisa mama. No ngwana unale 12 years. Unza hodiswa ke mang? Okay. Utswa kae hatla sale nje? Okay ngiyaxolisa. Oh mina igama ngolabasi from CMTV ma. Siuhlelo oluncedisa abantu mfethu ngicela umele ngapha ungasithi icamera yami. Siuhlelo oluncedisa abantu ma, yabo. So siye sabhalelwa uye ubaba ngoba sithi unenkinga, uyabo. Unenkinga yani? Uthi ufuna ukuza la ekhaya manje bekasaba ukuthi uzokutshela kanjani, uzokhuluma nawe kanjani. Umuntu omdala ngiyaxolisa, ngicela ukuthi usimamele. Yebo. Ntateu, hatwa mo. Usile mo ke dula ka mkhukhu. Ne? No, how sheba fela lwen how sheba ha bone akagane. Ke shoka ina ke hore no. Ha sa le shona ha ha ke. Untsa tla utine a lebitso bana a sa tsebe na ha ha. Ha tsebe le hore na ha fitla mo ke dula kae. Nna ke re ke buile ke opela tshwarelo fela hore ke buile hae akagane. Extendile di room ke na le mabota ke kgonne ho disa ngwana. Akagane Ka di ngwana ha ya mosilengana le 2 years a kula ne. Ga bitsa bana ba ithumo ga a choose wa hae. Ha tlo mo tseba hore wa hae ke o fi. Yebo ngiya-understand vele ngeke zemazi ngexesha sokola le yena ntate o ho tloha ha ntsa sebetsa re phela ka dikoloto mara itse ha mosebetsi o fela tšhelete tsa hae ditso ha e sa la tsama o khutla a le so
yebo ma siyaxolisa ntate nna ke tlo kgona Nna na kopela re o ntshwarele fela. But wait, jwale ke bona ke o bitse bana ba ithuka bana ba ithu o ba bitse a ka thusa wa hae ha mo tsebe bana ba ka. ha mo tsebe Kopela re o ntshwarele. okay mama ngiya-understand nami ngishilo yazi ko bona ntate wa hao ha mo tsebe nami ngimplemile ma nami ngishilo ngathi urongo kule senzo sakhe manje Kopela mo. ntate ona o tsamaile o jile tšhelete le basadi ka mosadi wa jileng tšhelete le uthi akazi ukuthi uthi umxoshile ma kahle o kgonne go lo etsetsa basadi ba bang monate bana ba basadi ba bang ba phela monate wa ka a hole ha bona no ke pheya ka mollo bona no ke pheya ka okay yabo basadi ba bang bona ha bona awuna gezi mama a ke na kese nna okay mara ena o tsamaile ka 350,000 siyaxolisa mama okay mama Ngikubuile re tla lokisa le. ntate o ha ke mo hloke ntate and ngoba beloku survive ngaphandle kwakhe mara mama bona no ke itholetse boyfriend dieta tsa boyfriend ya ka ke tse bontsha gore ke mosadi a senang monna ke a ke wa ka ba monkile ntate ke na le monna nna ke na le monna okay muntu omdala mara sengicabanga ukuthi ke na le monna ne ke sena o no le siwa ke o tsamaile le basadi ba bang muntu omdala o tsa hodisa bana ba basadi ba bang a ntate Mara ke a botsa ke re ke buile. dirumu tse di hauwe ke mantse o sile mo ke dula ka mokhukhu nna a ke re wena ha ke mokhukhu ha ona mokhukhu mo jareteng ta le go ha ona ha bese kaphitikile naye ukuthi kukwakhe lana ntate o hana ha hae ke ka mokhukhu o ka mokhukhu Kopela re o ntshwarele. mokhukhu o ka ntate mama angisho nama ngisho ukuthi angisho ukuthi lesenzo sihle or whatever bona dirumu ke tse ha se bena di hailwe ke mang akazi ngoba bekangekho ha o ke mokhukhu Koya kae mo ga. tšhelete ya hao Ntshwarele. okay yazi mhlambe bekakhuluma 350,000 manje ntate ukhulumela ukuthini wena ma ukuthi mhlambe ingane yabo maybe izokhula sifuna ukwazi ukuthi ubaba ukuphi yabo ngiya understand ukuthi uma ukwatile manje ngeke uvele umuntu ngwana gore ntate wa hae o kae le ko sekolo ngaka bana ba bang ba bua ka bontate wa bona Mara yena ha tsebe na ntate wa hae o kae ha hona mohla o thi ntate wa ka o shonile ntate wa ka o hlokofetse mara bana ba bang ba kgona bua ka bontate wa bona ntate wa ka wa ntate wa ka o nreketse diaparo yena wa hae o yena akekho o mo rekela neng ha ke tsebe mali nteng Koya kae nna wana bjala go No, mo ngiya understand. tsa monna o mongwe. ntate no mina angipromote and angipromote ha o ke ka mokhukhu ntate ha wa se ka yazi muntu omdala Mara go gopetse ba tle ba nkapile le wena gore ke kgone go ya ka gae. and ntate ngishilo wa di-TV hobaneng a kgethile gore a late lona le tle le se le tla ka di-TV no uyazi why baneng a sa itlela a le iwana uthi bekasaba ma bekadliwa unembeza and manje no thina yazi inkinga ukuthi thina ma umsebenzi wethu vele thina umsebenzi no inkinga umsebenzi wethu yilo umsebenzi wethu yilo okay siyaxolisa siyaxolisa ha o tsamaya baneng o sa bitse batho ba di-TV okay yeah baneng ha o tsamaya o sa bitse batho No, mama, uyazi kodwa mama wa tsamaya o nsiya ka mokhukhu ngwana 2 years uyazi nawe ma ukuthi sometimes abantu utlwa goreng o natagile ke tšhelete ya injalo imali yabo imali sometimes sa ka mollo a le teng no a tsamaile ka tšhelete hae No. e ngata okay ngicela ungenzele ifavor ke muntu omdala if kuyakhonakala ngicela ukuthi umama sekayehlisa umoya mhlambe ngashiya inamba zami mase ohlisa umoya ungasho ukuthi mhlambe maye ngabe ingane ntate hayi ka tsatsi le leng isinno ngiya understand ngakitheuze moya no ngiya understand futhi ngiyakurespecta mina ngiya-respecta leyo decision ingane tjena ke re ka bontsha hore nna ke na le motho e ke dulang le ene sa lenga nthusa ho hodisa ngwana ke tlameile ke mo fe nako ya hore a tswe ka ntate wa ngwana o khutlile ha o tla sena nix okay yazi yiko ngisho ngithi umuntu omdala efika yakhonakala ngicela ukuthi ke mina ngenzeni ngikunikeza isikhathi sokuthi ukhulume naye mphena kontate o tsamaile ntate ya ngizohamba naye o tsamaya le yes mohla ke theotse mpelo ke buile le motho wa ka se le khana yeah ukuthi understand ke founela go jwetse hore ke theotse pelo go le ntate re tlo dula fatshe re bua seng ka jeko not namtaje yeah ngoba bona hona jwale ona re khametsi jareteng wena o sile re dula mokhukhu o bekungena ne tape lena bengekho bekungavula amanzi lana ke re hono sna temp hono sna bomb oh fela mo ile stand ile Ke ena mo nyidi buzije a di low pipe.
ngumnikazi wamabhutsi baba angithi bekungena baba and angimblame mama no sobona sokhuluma mina nawe no sokhuluma mina nawe umuntu omdala ngicela ukuthi ngingakwatisi nna ke tlo mo etsetsa favor ne ke tlo mo nyakela mokhukhu wa hae ke o beye mo jareteng a ke rena o dula ka mokhukhu mara ngeke uze uhlale namadoda awu-2 endlini eyi-1 yazi mina ngiyacabanga okay o kgonne o nsia a ye mosading o mongwe a ke a bona nna ke se mosadi o right so tsamao ye mosading a o ratang no tailwe ke tšhelete and katwa di-tv bua nnete no siyaxolisa muntu omdala ngiyaxolisa and ngoba bengishilo ukuthi ngicela ukuthi ngingakwatisi ngoba ngizelanga ukuthi ngizokunyusela i-high thina sicela nje ukuthi ngase wehlisa umoya sabisa family ya hae pele hobane nga sa qala ka o bitsa family ya hae ya tle family ya hae ha ke hlotse family ya hae khona family ya batho ba di-tv ha tloa fela o lata lona batho ba di-tv okay no le mahala no thina singamahala sibhadala thina sinceda hayi thina sinceda nje abantu amahala nje umsebenzi wethu si-dedicated okay muntu omdala ngiyaxolisa mama okay uzosifonela ke ngithembisa ukuthi uzosifonela hayi ngitswele yena vele ngicela unikeze uking iphone number yakho ne uzoyithatha lapho sizokwazi ukuthi sokhuluma nawe mase singabe sowehlisa umoya kita mufa di phone number zakho mara ntatena kwazi ba family ya hae kae ngiyaxolisa mase sizokhuluma mina nawe asamba king ngiyaxolisa no siyaxolisa ngiyaxolisa mina bengazelanga ukuthi ngizokukwatisa ngicela unikeze uking nami ngicela ngiyabona kithi kae umuntu omdala okay ubungangitshelanga something ifamily yakhe sekhona yena isaphila bakhona befamily yakho bakhona mara lapha duzana nawe kufanele ngigibele no singahamba nawe sidlile sikudropa wena umuntu omdala because bengicabanga ukuthi mhlawumbe sikutholele indawo yokuhlala kodwa mangabe khona amalungu efamily abasaphila singakuthatha siyokushiya khona yabo until umama ehlisa umoya ngiyazi uzosifonela nathi sizama siloke simfonele yabo because you deserve ukuthi uyibone ingane zakho yena fanele ngikhulumele naye indawo le kanondingela indawo because angiyazi ukuthi lapha ngiyawukhona ngothola imeka kanjani because nabo kudala ngeke ngibabonile and nabo I'm sure babhlungu ngesenzo leso wasenza ukuthi washiya ingane ngapha sokuphunyeleza imali uyabasaba nabo that's why nabo no ayisokhuluma naye ubani ubhuti wakho ubani osaphila hayi lo asaphila ku Thabo na Raymond ngobhuti bakho no if ngobhuti bakho akunankinga umuntu omdala sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sikuncedise ukuthi bezokwazi ukuthi bebe right ngiyacabanga ukuthi uking nayo uyaceda lapho ukuthatha amanamba kama ngicela ungimele lapho umuntu omdala ngizokuthola lapho ephambili ne sithi ukukhuluma unayo mhlawumbe iphone number kabhuti oyi1 ukuthi simfonele simtshele ukuthi sisendleleni angisayazi namanamba kudala nefone oyiphathanga but indawo ungakwazi ukusikhomba masifika ngakhona okay indawo ngiyayazi no akunankinga umuntu omdala ethi ngivale nje ishow yami ngizokwazi ukuthi siphuthumele ngakhona okay guys niyabona ke into soyenza and bengishilo kwasekuqaleni kubaba ukuthi angithembisi ukuthi uma singathi sifika lapho uthola ukuthi umuntu wabantu ukwatile ngoba lesenzo ubaba wasenza isenzo sibi ukuthi uphunyeleza imali sekalibala umuntu okudala naye okudala ephila naye from forever so into soyenza njengamanje sizoshaya imoto sihambe siyoncedisa ubhuti at least ubaba ethola indawo yokuhlala ebe nendawo yokulala ngoba uyasho ukuthi kukhona abafowabo abasaphila abasemhlabeni singakwazi ukuthi siba-check manje sikhulume nabo ebencike khona whilst esafunana nendawo yakhe yokuhlala until naye ezebuyele ebe back on his feet so into soyenza ngeke simphoqe umama ngoba manje lana kushiyo kumkhokwendi sokwakho omunye umuntu and ngeke size simkhuphe nalowo muntu lana ekhaya ngoba usebenzisa amandla wakhe umama sekamove on and ngiyacabanga ukuthi le ngane naye seyizixelela ukuthi seyifumane ubaba lana kulo boyfriend esekhona uboyfriend kama so into soyenza ukuthi siyenza isivumelano nje ukuthi uma uyamnikeza iaccess umntana kababa ukuthi as time goes on ekwazi ukuthi ebone ubaba wakhe even though ubaba ngeke simvumele ukuthi ebuye lana ngoba umama uyasho ukuthi yena akasamdinga empilweni yakhe so mangabe unenkinga nawe mbukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on cmtv.co.za or usifollow einkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku Facebook sikhona ku TikTok yonke indawo we are CMTV ngiyanithanda lokho lapha emakhaya ningalibali ukuthi ngicofa usubscribe ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV kodwa bengazi ukuthi bengasithola
niyithola kanjani. Ngiyanithanda lonke lapha emakhaya guys, and I'll see you guys on the next episode. Hawu thatha ninga luphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama ngimbizile lo muntu nabangani bami ngimthanda mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tsheka le nehlisa umoya guys mama brother King akupheleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV AWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami.